kandi imbabazi zigize gute zirahari, mwuka wera agize gute arahari. Zasuka umwuka wera ku bantu banjye, mwuka wera ukubuza gukora ibyaha arahari. Kutumvira kw'abantu, kutumvira kw'abanyarwanda, kutumvira kw'abanyafurika, kutumvira kw'abantu bari impande zitandukanye nizo bitumye umujinya w'Imana umanuka mu isi, kubera ijambo ryitwa kutumvira gusa. Harakorwa iki kugira ngo abantu bongere bumvire? Barumvira ko ibihano byaje. Barumvira yego, icyo ndagitsindagira. Twarabwirije banga kumva, twavuze ubutumwa banga kumva, ku maradiyo bwaratambutse, mu ndirimbo bwaratambutse, abantu barinangira. Aguhaye ariko ije kuguheha, nongere mbisubiremo, ije guheha. Mungame kuca Imana ije guheha nkuheha umwanda. Uneta ko salama tangamanda denemo tala wiriga segada. Nukuri enestance nema. Imana ije gukora ibintu bidasanzwe kandi muri iki gihe. Mbese kuwa mbere mwaraburiwe, kuwa kabiri mwaraburiwe, itariki ya mbere muraburirwa, zigera kuri 30 z'ukwezi muburirwa, mwanga kwihana, ariko iherezo rya byose rirageze kandi rigusoyeho. Wa muturage we wanze kumvira Imana, wa munyamasengesho we wanze kumvira Imana. Imana ije kubarana nawe kotega. Imana ikeneye kuvoma iki gihe wa mushumba we. Ibuka watakarije, ibuka waguye ukagwa, wihane. Ibuka waguye mwene data, wongere wihane, ugarukira Imana nayo irakugarukira. Ariko nutagaruka, aha umugabane wawe ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuba. Niwe mugabane wawe. Bibiliya ivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura mu bugingo buhoraho. Ese ubibahe mwene data, reba ubiba, wabize hehe? Ukeneye kuzasarura he? Donikita enesta eganda, wabize he? Ukeneye kompanura kuba Imana iguhaye inzu, ukeneye kompanura etaje, abandi mukeneye kompanura ko kanseri zirangiye, nitangu eganda. Ariko Imana ryaravuze ngo nico gituma mu Efeso, nico gituma usinzirewe kanguka uzuke, Kristo abona uko agira gute akumurikira. Ukeneye kongera kumurikirwa n'Imana, urasabwa gukanguka. Nimukanguke niko Imana ishaka. Izahabu z'abashumba, izahabu z'abahanuzi, izahabu z'inkozi z'ibibi nizo bigiye guteza isakaga. Ariko nimwakirana mukaja kumuronka Imana ibakeneyeho, nakwambia ukweli, Mungu naye atawarudiriye. Imana nayo ubwayo irabagarukira. Imana iragaruka mu itorero, Imana iragaruka mu rugo rwawe, Imana iragaruka mu bana bawe, Imana iragaruka mu buzima bwawe. Ariko urasabwa kugira ngo wongere basuzuke. Mushumba mwene data, ibuka wavuganiye n'Imana cagiye, bigutere guhindukira, we gutwarwa n'irari ry'isi, we gutwarwa n'ivyisi ngo wibagirwe ubugingo, ahubwo kanguka. Nico kintu Imana ishaka. Bafunga insengero, bazafunga n'izindi, zikomezwe zifunge. Abantu bari mu kwivovotera leta iri mu mwuka w'Imana. Leta igomba gukoreshwa n'Imana, nabo ni abakozi b'iki b'Imana, kuko bashyizweho n'Imana, bagomba kuzifunga. Nimba bari basigaye basambanira ku dututi, niki cyari gutuma Imana idakoresha leta kugira ngo bazifunge? Bagomba kuzikinga. Ariko igihe kirageze kugira ngo abasenga dusenge. Igihe kirageze kugira ngo umwuka w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Rero ibicamuke turabifite, biri mu kuza hano ku macano, bicamuke bikavuga amagambo y'Imana ariko Imana itabibona. Mu matorero bari mu kwambara amakositimu, aya makositimu agiye kuzakora ibara. Amen. Yakambara kositimu agatora na Bibiliya, ukavuga ngo dore mutumishi wa Mungu, ona mutumishi wa Bwana. Abantu bakama bakoma amashi banezerwa ngo dore umukozi w'Imana atambutse. Ariko ibiza kuba nyuma ya rya jambo yatambukije,
ugasanga ni ubusambanyi, ugasanga ni inzangano, ugasanga hari abantu benshi batwa ibyaha abantu batunze bimaze kunukira Imana. Niyo mpamvu Imana ntabwo ikomeza kubireberera gutyo gusa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bino bicamuke, hari ahantu bagiye kubita. Ubundi wa mubyeyi we, niki wakijijwe? Uracyagira ishari, wakijijwe iki? Uracyasambana, wakijijwe iki? Mwene data, ene tandima ngo kosegaye, umugiye kuvuga ngo niba abahanuzi enostakota edanima tangumegaye zobilimo tandima etikita egadista lame tanguwa ene talamilimo tangama ego kosegaye. Dore niki wakijijwe? Imana iri kukureba ikabona nti wahindutse. Mbese niki wakijijwe? Ariko Imana iraje, ariko icyo usabwa nuko hari ibintu ugomba gusiga. Unataka Mungu afanye nini? Edimola mota la manga kotangaya denesta la milimo tandimanga pikita egadista la milimanda dine tanga wagosi egaye. Imana yitegereje abahanuzi benshi ibona baraguye, ireza abapasitori ibona mwaraguye. Ariko iki nico gihe cyanyu cyo kugaruka. Nimutagaruka uhuye n'akaga gakomeye. Niba tagaruka bahuye n'akaga gakomeye. Imana irababonyesha, nayivuze ku karimi ariko idatuye mu mitima yanyu. Mwaje mwarimitswe ariko mwimikwa n'abantu, ntimwimikwa n'Imana. Ariko Imana iraje. Wa munyamasengesho we nudakiranuka, ntabwo Imana izita ku maturo yawe, ntabwo Imana izita ku cyacumi cyawe watanze udakijijwe. Ariko nukizwa, imirimo wakoze zagira agaciro. Imana ije kubicangu, kandi isi yose izamenya ko Imana yabicanguye. Ndakumva. Abahanuzi benshi bano biyitirira izina ry'Imana, biyitirira Imana kandi atariyo bakorera. Imana yanyeretse bose arabo yatangiye kugeraho. Hari abari kugendana uburwayi bukomeye, hari abari kugendana ibishakwa bikomeye, ariko iri ni itangiriro ryo guhanwa kwabo. Igihano gikuru gikomeye kiramanutse muri iki gihe. Gusuze kare kwifurize amahoro y'Imana ndetse n'igishaka cyo kwiteka Imana. Nshuti muvane mukunda ijambo ry'Imana, twe ngo ineza y'Imana nibaye nayo kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi na kure rero aho muhereye ndabasuje kandi nizere ko muri amahoro. Amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese mugubwe neza y'Imana yewe ndetse n'abanyu bose kandi umugisha w'Imana ubasakareho. Nk'ibisanzwe rero ngize umugisha kongera kubana n'umukozi w'Imana Daniel. Amen. Meze neza Daniel? Tumeze neza, turashima Imana. Makuru. Turakomeye cyane. Shima Imana. Turi muri Yesu turakomeye, turashima Imana. Kera najyaga ngira ibibazo nkajya gusenga nkavuga uti mwami biranyisha, ariko ubu sinzongera. Naje gusanga ari ubuyobe. Iyo uri muri Kristo Yesu uba wuzuye. Byose biba bihari. Ubwo muri make ibibazo ntago byumva bijye biza. Reka. Kandi ndi muri Kristo. Byose arabifite. Kwifuza kwange kwashiriye muri Kristo. Uhora mu mwuka se? Cyane, ninkuvamo ndajya he? Umbaje ikibazo nk'icyo umuntu yegeza ambaza kera. Kuko nye nakunze kubwiriza mbwira abantu kwihana. None umuntu arambwira aje mu iteraniro ico gihe. Nari mfite iteraniro rinini cyane. Noneho arangije arambwira ati ariko nawe zunyuzamo uve mu mwuka, ibintu zose ndago uzajya ubikorera mu mwuka. Ndamubwira ati ndava mu mwuka nge mu mubiri ni habi. Rero jewe mpora mu mwuka iteka. Ntabwo ijya mu mubiri. Oya, gukora iki? Imo kujye mu ijuru rero. Mu mubiri ni habi. Nubundi mu buryo bw'umwuka niryo ntuyemo. Mu buryo bw'umwuka ndituyemo. Rimeze rite? Ni ryiza. Mu ijuru ni heza. Nta shari rihaba, nta zangano zihaba, nta bugome buhaba, nta busambo buhaba. Mu ijuru iyo nuzajya ubona umuntu afite ubusambo, afite ishari, afite inzangano, ujye umenya ngo uwo ni uw'isi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ku uwo mwuka, aravuga ngo uyu mwuka ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa.
rero umuntu utayoborwa nawo ugifite ishyari ugifite inzangano ugituza ubugome n'uburozi uyu nguyu ni uw'isi. kuyoborwa n'umwuka no gutura mu mwuka birahuye si ubwo ngubwo? kuyoborwa n'umwuka, iyo umwuka ari muri wowe arakuyobora. rero ikikuyobora ni kimwe, umwuka ari muri wowe akwiye kukuyobora. rero iyo atuye muri wowe arakuyobora. hari abantu bibeshya ngo atuye muri bo kandi adatuye muri bo. iyo ikigaragaza ko ufite mwuka wera, kare naganiriye n'umushumba ndabimubaza kuko izo nari mfite ntabwo nari mzizeye 100%. ariko kugira ngo umenye ko mwuka wera atuye muri wowe wamwakiriye, ikintu cya mbere ugomba gutunga imbuto. imbuto niko ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera. muzabona badasambana, muzabona nta shyari bafite, muzabona nta rwangano rutuye muri bo, muzabona badasinda, muzabona muri bo imirimo yabo myiza. ikindi kandi bazaba baca bugufi, ikindi kandi bazaba bihangana, ikindi kandi bazaba bafite kubabarira. abo ni bande? n'abamaze kwakira mwuka wera. ese ntabwo bishoboka ko ushobora kuyoborwa n'umwuka utamufite? ntabwo bishoboka yuko wayoborwa n'umwuka kandi utamufite muri wowe? none se ubwo wayoborwa n'umwuka wera utamufite gute kandi ari muri wowe? akuyobora ari muri wowe. ariko birashoboka yuko umwuka wera yaba muri njye ariko ntanyobore? umwuka wera ubwo uramutse uvuga ngo ufite mwuka wera atakuyobora, ubwo uba wishuka, ntabwo uba umufite. kuko biremewe ko ufite mwuka wera aba agomba kukuyobora. ni inshingano ze kukuyobora mu gihe ari muri wowe. hari ijambo rivuga nuko ntibuka ahantu byanditse bivuga ngo ubwoko bwanjye burananiye. yego, muri byo baravuze ngo niremeye umuntu mu ishusho yanjye aranzarananiye n'iki ntamukoreye. iyo umuntu ananiye Imana, yego, kugeza ubwo Imana ivuga ngo uyu muntu arananiye, yego, ntaba yanze kumvira uwo mwuka ngo amuyobore kandi amufite. oya, ahubwo aba yanze kumwakira. aba yanze kumwakira. tandukanya, ntabwo imyuka ari ibiri, umwuka ni umwe. kandi umwuka ubwawo nimba ari muri wowe azakuyobora. rero umuntu Imana ivuga ngo iramurambiwe, niko wari uvuze? we arananiye. umuntu unanira Imana ni wa wundi ucyawa kenshi, nk'uko ijambo rivuga ngo ucyawa kenshi agashinga ijosi azavunagurika atavunjika, azavunagurika atunguwe ntakizamukiza. kubera iki? Imana iragucyaha kanza ikakubwira icyiza, ikakubwira aho ugomba kunyura. iyo uri mu kunanira kwinangira umutima wawe uravunagurika, umera nk'akahiri, uba igicamuke. hari abantu bari mu madini barabaye ibicamuke, hari abantu bari mu matorero barabaye ibicamuke, hari abahanuzi babaye ibicamuke bameze nk'akahini. Imana izakurinde guhura n'umuhanuzi w'igicamuke umeze nk'akahini. babaho se? barahari, baraciwe, ariko baracyazerera bavuga mu ndimi, baracyazerera bavuga amagambo ku karimi kabo y'Imana, ariko nyine n'inzererezi ni ibicamuke. Imana harabaciye. niko gahinda dufite. turi mu kuza kuvuga ubutumwa hano tugasanga aho twicaye hanyuze ibicamuke, bigatuma abantu batizera ijambo ry'Imana. ubu noneho ndi mu mavuta yo gusengera cano zose kugira ngo Imana ibyo bicamuke ibijyane ibirohe mu nyanja, kubera ko zanze kumva. ntabwo twabisengera se bikihana, kandi igicamuke se kirihana. Imana yabwiye Kayini ati toka mbere yangu, toka hapa, toka. Kayini genda. Imana iramubwira ubaye igicamuke n'inzererezi. rero igicamuke kiba cyarigishijwe n'Imana, Imana ikacyigisha, ikacyereka inzira, ikakibwira ngo nyura, ikakibwira ngo cano, kikanga, kikagira gute, kikinangira. niyo mpamvu bazavuga ngo umwana uri bupfe ngo naho wamuhiki ntagida tumadapfa. rero ibicamuke turabifite, biri mu kuza hano ku macano. zara bicamuke bikavuga amagambo y'Imana ariko Imana itabibona. mu matorero bari mu kwambara amakositimu. aya makositimu agiye kuzakora ibara. amen. yakambara kositimu agatora na Bibiliya, ukavuga ngo dore mutumishi wa Mungu, ona mutumishi wa Bwana. abantu bakama bakoma amashi banezerwa ngo dore umukozi w'Imana atambutse.
ariko ibiza kuba nyuma ya rya jambo yatambukije ugasanga ni ubusambanyi, ugasanga ni inzangano, ugasanga hari abantu benshi batwa ibyaha abantu batunze bimaze kunukira Imana. Niyo mpamvu Imana ntabwo ikomeza kubireberera gutyo gusa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bino bicamuke hari ahantu bagiye kubita, nkuko bajya baza gutwara imyanda bakayijyana hirya iriya nduba, niko Imana nayo ije gukusanya bino bicamuke. Imana iritegereje ibona mu kuzerera kwabyo biri gukomeza gushyira abantu benshi mu rujijo. Niyo mpamvu Imana ije kubikusanya ibijanirira hirya. ubwo se nibikusanya ikabijyana hirya ikayivana mu bantu, kandi Yesu yavuze ngo mureke babikora n'amasaka, ariko ntabwo bizakura n'iteka. tuzatugeze muri paradizo. Yaravuze ngo ndarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. None se intama zizagumana n'ihene? Igihe kirageze kugira ngo intama zivangure n'ihene. Birakurana gute? Nibikurana nyine Imana ntago wasobanukiwe. Igihe kirageze Imana iri mu kweza umugeni wayo. Imana iri kweza umugeni kwa sababu tumefika kwa siku za mwisho. Tugeze mu gihe k'imperukama, Imana iri mu kweza umugeni wayo. Niyo mpamvu rero ibi bicamuke Imana igomba kubikusanyiriza hamwe, iyo induba ikabitatanyiriza kure. Yego, uri kutubwira ko ibyo bicamuke, ndaje ukomeze kuri ibyo bicamuke mu bahanuzi, mu bashumba, ariko se ko bose baza bavuga ko Imana ibatumye bavuga izina ry'Imana, bambaye kora, yego n'umwuka bakajyamo bakanatitira. Turabatandukanya gute n'abahamagawe n'Imana by'ukuri? Turabatandukanya gute n'abashyiri mu muhamagaro ko bose bavuga kimwe kandi bavuga ko batumye, kandi iyo buze umwuka wera tutarwana bose bategita kimwe? Igicamuke turakimenya gute? Igicamuke turamumenya gute ko byose irondo ryivanze n'isambu? Kubirobanura icyatuma ubimenya ni uko waba utunze mpwemu yera, umwuka wera w'Imana. Yaravuze ngo uyu mwuka wera azatuma mumenya ukuri, kandi kuno kuri niko kuzakubatura. Abantu bakibaswe batarasobanukirwa n'abatarahabwa uyu mwuka wera, baracari mu rujijo, ntibaramenya guhishurirwa. Ariko kandi n'abataramenya, ndagira ngo mbahumurize ngo mbabwire ngo Imana ubwayo yitegereje ibona abantu abiyana ntibarimo kwihana kubera bino bicamuke. Imana ije gukura urukungu mu masaka. Uko niko Imana ije kubikora. Ariko abafite mwuka wera akigukubita ijisho amenya ko uri igicamuke. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Akigukubita ijisho ahita kumenya. Sivyo? Umva nkubwire, Imana Imana ikimara kumubwira ngo uhereye ubu ndaguciye ubaye igicamuke kandi mwizerereze, Kayini arababara, aravuga ngo ubu umuntu wese umbona aranyica. Imana itishiraho ikimenyetso kuri we, iravuga ngo umuntu wese uzamwica Kayini azabihanirwa. Kubera iki? Imana yagiraga ngo Kayini azerere, abanze azire ibyo yagize gute yakoze. Nshatse kuvuga iki? Niki kirimo ahangaha? Umuntu wese uri mu mwuka w'Imana ashobora kumenya igicamuke, akamenya kugitandukanya n'intama. Ntakivuge se? Ntakivuga ko kiri ikimenyetso? Agomba kukivuga, ahubwo kukimutinya. Hari abantu bari mu Imana ibabajwe, reka bafunge insengero, bazafunga n'izindi zikomezwa zifunge. Abantu bari mu kwivovotera leta iri mu mwuka w'Imana. Leta igomba gukoreshwa n'Imana, nabo ni abakozi b'Imana kuko bashyizweho n'Imana, bagomba kuzifunga. Nimba bari basigaye basambanira ku dututi, niki cyari gutuma Imana idakoresha leta kugira ngo bazifunge? Bagomba kuzikinga. Ariko igihe kirageze kugira ngo abasenga dusenge. Igihe kirageze kugira ngo umwuka w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Impumyi zigiye guhumuka, ibirema bigiye guhaguruka, ubutumwa bwiza tugiye kubuvuga, tugiye gutambagira mu mahanga. Amen. None se reka ngubaze, iki gihe umuvugabutumwa Imana ihagurutsa baravuga ngo ameze nk'ababandi, umupasitori Imana ihagurutsa ameze nk'ababandi. Kano kantu Imana igomba kubanza gukubura kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyayo mu isi. Yaravuze ngo icubahiro cyanjye ntabwo zagihundi, n'ishimwe ryanjye ntabwo zariha igishushanyo kibajwe. Reka tugushimire cyane, tuvuge ngo Imana y'amahoro iguha umugisha. Kano kantu Imana igomba kumanza ikaza igakubura, ikajya n'ibyikuro kugira ngo
mukora umurimo w'Imana neza. Twaje dukomeze twinjire mu Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani wayaona waze, lakini najua pito ya Mungu hala zalameta pele ya zalameta ngumegoni zolemo takisa egaye. Ndakumvise Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye uyu mwanya. Haleluya. Tugushimiye kuri kumwe natwe. Uri Imana uko uri kera n'ubu niko ukiri. Ingoma yawe ntabwo izahinduka, izaguma iteka. Uro kubahwa n'amahanga, uri umunyacyubahiro ibihe byose. Abari mu isi bose nibavuge ko wera. Tugushize hejuru kubera kuri Imana. Komeza kubana natwe muri aka kanya. Ijambo ryawe uriyobore, magambo yose tuvugira hano uyayobore. Mwuka wera wawe atuyobore, kandi akore ku mitima y'abenshi, babashe guhinduka, bave mu bidatunganye, babashe guhinduka, bave mu bidakwiriye, bakwizere, bagukorere, bagukurikire, kuko uri uwo kubahwa. Asante kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Urakoze cyane. Uvuze ati igihe kirageze kugira ngo Imana ikubure. Matendo ya Mungu. Kino kibazo Daniel yapita fa. Umukozi w'Imana wese uje ni nka wa wundi. Umupastor wagurutse ni nka babandi. Yego. Iki gitutsi murakivana gute? Igitutsi murakivana ku bakozi b'Imana gute? Ni iki murakwana umusanzu wanyu we kugira ngo kiri gitutsi kibaveho? Musanzu wacu ni ugusenga, Imana nayo igakora. Twebwe turasenga, Imana igakora. Tugomba gusenga, Imana nayo igakora. Mu gukora kwayo kino gitutsi kizadukurwaho. Yavuze ngo iki? Igihe cyarageze muri Ezekiyeli aravuga ngo ntabwo ushaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, ngo habe n'ubwoko bwabo ngo tuzongera kubusitaraho ukundi. Amen. Haleluya. Igihe kigiye kugera kugira ngo rero kino gisuzuguriro Imana ikidukureho. Imana igiye gufata ijambo itukureho kino gisuzuguriro, kubera ko ntabwo Imana ishaka ko abantu bakomeza kujya mu byaha. Niyo mpamvu Imana igomba gukora igitandukanye nica abantu bibwira. Izo nizo wibwiye, niyo mpamvu bimbajije. Wenda ubwirijwe n'umwuka w'Imana, ariko iravuga ngo izo mwibwira sibyo je nibwira. Na njia zangu n'inzira zangi si zimwe n'izanyu. Hari inzira z'Imana, hari izo Imana iri kwibwira igiye gukora mu Rwanda, hari izo Imana iri kwibwira igiye gukora mu mahanga yose, hari izo Imana iri kwibwira yamaze gupanga tayari ije kubikora kugira ngo kino gitutsi kive ku itorero, kino gitutsi kive ku bakozi b'Imana, kino gitutsi kiveho gikurwaho kigende. Ariko nawe umuhanuzi, munyamasengesho, aho uri hose urasabwa gusenga. Umunyamasengesho utagisenga aba yaraguye, umuhanuzi utagisenga aba yaraguye, umupastor utagisenga aba yaraguye. Buriya nkunda abashumba bo muri Kongo cyane. Wajyaga kubona umushumba afite intama nyinshi ayoboye ashumbye, ariko agakuramo ikote tukaja kurara ku musozi yagiye gusenga. Ariko wina apfa kuba atangiye kubona kwituro, ntago yongera kuja gusenga, aba yumva zarangiye zamaze gukemuka. Umupastor udasenga aba yaraguye, umushumba udasenga aba yaraguye, umuhanuzi udasenga aba ari umupagani yaraguye. Sibzora nuze mwenyi netwihererane musanja hantu hatarabantu dori miruho irabarembeje urusaku rurabaruhijewe dori miruho irabarembeje urusaku rurabaruhijewe muraje mumbwi nivyo mwibwira ivyo muvuga nivyo mukora mu miruho yanyu umunaniwe bimenywa n'imigambi yanyu we. Muze musange atari abantu bashumba, ni musange Imana atari abantu. Nimuve mu kabari mwabashumba mwe,
muve mu kabari mw'abahanuzi mwe, muve mu matiku no gusebanya n'inzangano, musange Uwiteka ahatari abapagani, musange Uwiteka aheza abashaka, mumenye icyo abakeneyeho, namara abaheza imbaraga muje kubwiriza ubwoko bwayo. Uri mu kuja mu kubwiriza udaherutse gusenga, Yesu ahimbazwe cyane. Maze iri uzica ni amakote, uzi gusoma umurongo wa Bibiliya, izo ntibihagije. Turasabwa gusenga twese kugira ngo Imana yongere yegura ihema ryasenyutse. Turasabwa kugira ngo dufatikanye hamwe tubashe gusenga Imana. Uwiteka arakora, Uwiteka ni umunyembaraga, akeneye kukuzura. Ijambo ryaravuze ngo nico gituma mu Baefeso, nico gituma usinzirewe kanguka uzuke, Kristo abona uko agira gute akumurikira. Ukeneye kongera kumurikirwa n'Imana, urasabwa gukanguka. Nimukanguke niko Imana ishaka. Izahabu z'abashumba, izahabu z'abahanuzi, izahabu z'inkozi z'ibibi nizo bigiye guteza isakaga. Ariko nimwakihana mukaja ku murongo Imana ibakeneyeho, nakwambia ukweli, Mungu naye atawarudiriye. Imana nayo ubwayo irabagarukira. Imana iragaruka mu itorero, Imana iragaruka mu rugo rwawe, Imana iragaruka mu bana bawe, Imana iragaruka mu buzima bwawe. Ariko urasabwa kugira ngo wongere basuzuke. Mushumba mwene data, ibuka wavuganiye n'Imana cagiye bigutere guhindukira, we gutwarwa n'irari ry'isi, we gutwarwa n'ivy'isi ngo wibagirwe ubugingo, ahubwo kanguka. Nico kintu Imana ishaka. Yego, urakoze cyane. Kanguka n'iki Imana igushakaho. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha we, kanguka murinzi we dusenga yo gukesha. Kanguka kanguka ene talazala metandi manga kota ega. Kanguka 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 dusenga yo gukesha we. Enalazala metala meriago eganda zonetandi milima tanguma ega. Nimba waravomye zigama yo mazi yawe, ariko nimba utaravomye ihute ku isoko imara inyota, ngwino uvome amazi aracahari, ngwino uvome bikemera. Voma mwene data bikemera. Igihe kiraje kuvoma ntibikunde, igihe kiraje denista kotanga megada abanze kuvoma, igihe kiraje ngiye bikemeye ko muvoma. Ariko Imana ishaka ko uvoma muri iki gihe. Tanima zalameli motango makotega. Imana ikeneye kuvoma iki gihe wa mushumba we. Ibuka watakarije, ibuka waguye ukagwa wihane, ibuka waguye mwene data wongere wihane, ugarukira Imana nayo irakugarukira. Ariko nutagaruka, aha umugabane wawe ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuba. Niwe mugabane wawe. Bibiliya ivuga ngo ico umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura mu bugingo buhoraho. Ese ubibahe mwene data, reba ubiba wabize hehe, ukeneye kuzasarura he? Donikita enesta eganda wabize he? Ukeneye ko mpanura kuba Imana iguhaye inzu, ukeneye ko mpanura etaje, abandi mukeneye ko mpanura ko kanseri zirangiye nitangu egada. Ariko Imana ikeneye ko edosta egaye uhindukira ukava mu zaha, nibwo kanseri izakira. Nureka izaha sida izakira. Imana izikiza na sida, amen. Ariko Imana ikeneye nuko hari ibintu ugomba gukuraho, ukagira izo uvanaho, ukavuga ngo ndabijugunye. Reka mbabwire, igihe cyose udafite icyo wasize nta nico uzageraho. Nimba utarasize ibyaha ntabwo uzagera ku bugingo. Ariko nimba waremeye gusiga ibyaha ukamera nka Paul aravuga ngo izarinda muyaje narabitakaje nabitekereje nk'igihombo ku bwa Kristo, uwo niwe umuntu Imana ikeneye ugiriza usika. Ubundi wa mubyeyi we niki wakijijwe? Uracagira ishari, wakijijwe iki? Uracasambana, wakijijwe iki? Mwene data ene tandima ngo kosega umugiye kuvuga ngo niba abahanuzi eno stakota edanima tangu megra zobili motandima etikita egadista lame tanguwa ene tala milimo tangama ego kosega
dore niki wakijijwe. Imana iri kukureba ikabona nti wahindutse. Mbese niki wakijijwe. Ariko Imana iraje. Ariko icyo usabwa nuko hari ibintu ugomba gusiga. Unataka Mungu afanye nini? Ukeneye ko Imana igukorera iki? Iki Imana ishaka ni umutima wawe. Reka ntangaze rino jambo. Imana yiteye ku bugingo bwawe kurusha uyu mubiri twambaye. Kubera ko uyu mubiri uzashengukira mu butaka, alakini ubugingo uzabona Imana. Yego. Yesu ahimbazwe cyane. Bamwe ngo ntabwo za gukorera Imana ngo itambaye ibyo kurya, ngo sinza gukorera Imana itambaye imyambaro, sinza gukorera Imana nta kazi yambaye. Izo ntabwo ari byo Imana yitayeho. N'abafite akazi barapfa bakagasiga, ariko ubugingo uzima, ubugingo buzabona Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Je ndi umukristo, gakondo yanje iri mu ijuru ku Mana yacu, tazaribayo tanimiruho, abaho bose baguwe neza. Aba niwo mwagakwiye gukumbura. Ntabwo uzabona abanyeshari, ntabwo uzabona abakwanga, ntabwo uzabona abakuroga, ntabwo uzagira igishakwe k'inzara, oya. Ahubwo urasabwa kugira ngo ukumure ahantu. Mbese murakumbura. Bamwe bakumbura kujya Dubai, abandi bagakumbura kuja muri Amerika, ariko ntiburi gukumbura kuja mu bwami bw'Imana. Abandi wakumva ngo Imana ikasura umuntu ikamubwira ngo iyeze kubera kugiye gupfa, agatangira gutokesha ati mu izina rya Yesu, none uzaja muri rya juru waririmbye udapfuye. Amen. Kuki mutinye gupfa? Nda mukristo utinya urupfu. Nimutinya urupfu waraguye, uri umupagani. Amen. Jewe iyo ndi gusenga ntabwo mbavuga ngo intare irazinye, intare nizi kandi ubwigihe cange kirageze. Abandi beteri niyo kuvuga ngo iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Aho byanditse mu gitabo ca kangahe? Bibiliya yawe niyo zanditsemo. Iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Byanditse muri Matayo kangahe? Bibiliya iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Amen. Ayo ni amagambo Imana yavugiye muri Hoseya. Iravuga ngo abantu banje ikitumye barimbuka, igitumye bapfapfana nuko badafite ubwenge. Ubwo ubuze ubwenge gukureka. Ubwenge Imana yavugaga ni ibiki? Nuko bakoraga ibyaha, bari barivanze, ubusambanyi bwaragwiriye, izaha bitandukanye zaragwiriye, izaha zaramaze kuzurirana mu mitima yabo, baramaze kugwiza ubusambanyi. Imana Hoseya akabwiriza abantu ntibamwumve. Imana igera itegeka Hoseya kurongora umugore ufite abana kugira ngo yereke Abayisiraheli ikimenyetso cy'ubusambanyi bwabo. Abo n'ubundi bakomeza kwinangira. Ijambo riramanuka riravuga ngo bano bantu nta bwenge bafite, nicyo kintu kigize gute kibishe. None uranga gukora neza uvuge ngo nimbura ubwenge Imana irandika. Ugasanga umukozi w'Imana ahuguje udufaranga tw'abandi, ngo impamvu nduhuguje ngo ngize ubwenge, ngo mbuze ubwenge Imana ngo yari kundeka, ngo ngaburara. Ubwo ntabwo ari ubwenge, ubwo ni ubwenge bwa Satani. Hungu udapfa mwene data. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Daniel, hari ikintu maze Tenesta kota la mela motanga manga, tikisa edimo la mota la manga kotanga ya, denesta la mili motandi manga, pikita egadista la mili manda, dine tanga wa gosi egai. Imana yitegereje abahanuzi benshi ibona baraguye, ireza pastor ibona mwaraguye, ariko iki nico gihe cyanyu cyo kugaruka. Nimutagaruka uhuye n'akaga gakomeye. Niba tagaruka bahuye n'akaga gakomeye, Imana irababonyesha. Nayivuze ku karimi ariko idatuye mu mitima yanyu. Mwaje mwarimitswe, ariko mwimikwa n'abantu, ntimwimikwa n'Imana. Ariko Imana iraje. Wa munyamasengesho we nudakiranuka, ntabwo Imana izita ku maturo yawe, ntabwo Imana izita ku cyacumi cyawe watanze udakijijwe. Ariko nukizwa, imirimo wakoze zagira agaciro. urakoze.
urakoze cyane mu kanya yo kutubwira ibya Kayini buryo yabaye igicamuke tubwira ko hari n'abahanuzi babaye ibicamuke ndetse n'abashumba babaye ibicamuke. Hari n'indirimbo ndi kwandika ijanye kuri ibyo nzayicisha ku Musaraba TV. Ni karibu rwose. Utubwira yuko bene uwo muntu nakwaje nise uyu muntu w'igicamuke ko baza bahanura bose bavuga ko Imana yibatumwe bakabwiza ko bavuga ko Imana ariyo ibatumye. Natwe twarebemenye twara n'uburyo batetera twe tuzi ko umuntu uri gutitira avuga no mu bari kwitigisa ntabwo ari Imana ibatigishije. Ndakubaza ntise tuzabamenya gute tuzatandukanya gute utubwira ku kintu cyuko umuntu ashobora kumureba akamenya igihe mu mwuka w'Imana. Aba bantu bari kugenda muturira reka mwese mvuge muri rusange abantu batarakizwa bakeneye kwakira agakize ko abo bantu babaye bariyeri gutuma batinjira kandi abo bantu twibuke ko bataragira umwuka wera urobanura. Yego abo bantu no turabareka bapfe. Abo bantu batarakira umwuka w'Imana bakiri mu nzira yo gushaka agakiza baramenya bata abantu kugira ngo babashe kurobanura umwuka umukoresha uwo ari wo ko twamaze kumenya ko hari abajya gucisha imbaraga mu bapfumu bakakora ibitangaza. Abantu barabamenya gute? Ikigomba kubamenya turabamenyeshwa n'impano nziza y'umwuka wera Imana yashize muri twe. Ariko nanone icyo kitabayo ndagira ngo mbahumurize, igiti data yateye nta muyaga nta mbaraga zizakinyeganyeza. Nshatse kuvuga iki rero? Uri ikimenyetso cy'Uwiteka Imana. Nubwo bishop wagiye gucisha imbaraga yahura nawe ntacyo azamutwara, ahubwo abantu nimushake mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibashyireho ikimenyetso cy'uburinzi, kubera ko bintu zarivanze. Ariko uyu mwaka muraza kureba ko Imana yamanukiye kubivangura. Uyu mwaka ubwo ni ryari? Mwaka huyu nani sanga uyu mwaka Imana ije kubicangura kandi isi yose izamenya ko Imana yabicanguye. Ndakumva. Abahanuzi benshi bano biyitirira izina ry'Imana, biyitirira Imana kandi atariyo bakorera. Imana yanyeretse bose arabo yatangiye kugeraho. Hari abari kugendana uburwayi bukomeye, hari abari kugendana ibishakwa bikomeye, ariko iri ni itangiriro ryo guhanwa kwabo. Igihano gikuru gikomeye kiramanutse muri iki gihe. Uyu mwaka urashira zose birarangiye. Byose biranye umwaka utanama n'ibintu n'uburyohe. Zose birarangiye. Imana ije kubikora. Uyu mwaka huyu ana kitu cha maana Mungu amekuja kutenda mahali hapa. Mwaka huyu Imana ije kubarana n'umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ejo ndatugiye ko Imana ije guha nkuheho umwanda. Yes, Imana ije guheha ni itegeko. Imana ije guheha. Imana irababaye. N'abagore mw'Imana irababaye. Ubusambanyi mwabuhinduye nk'ibisanzwe, ubujura mwabihinduye nk'ibisanzwe, ariko Imana irababaye. Imana iraje ije guhangana n'umuntu wese. Ntabwo naje gutera ubwoba abantu, ariko iyo wizeye wakeresheje agakiza yaguhaye, ariko ije kuguheha. Nongere mbisubiremo, ije guheha. Mungu amekuja. Imana ije guheha nkuheho umwanda. Unetako salama tangamanda denemo tala wiriga segada. Nukuri enestance nema. Imana ije gukora ibintu bidasanzwe kandi muri iki gihe. Mbese kuwa mbere mwaraburiwe, kuwa kabiri mwaraburiwe, itariki ya mbere muraburirwa, zigera kuri 30 z'ukwezi muburirwa, mwanga kwihana, ariko iherezo rya byose rirageze kandi rigusoyeho. Wa muturage we wanze kumvira Imana, wa munyamasengesho we wanze kumvira Imana. Imana ije kubarana nawe. Ese aba bantu bafite amahirwe yo kuba bahindukira uyu munsi, nashaka kumva ubutumwa akaba yaranandanye yarabaye cya kivumo bavugaga yuko haracyari amahirwe yuko aba bantu bashobora guhindukira Imana ikabagirira impuhwe. Bibiliya iravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya kuziza zo mu gihugu,
ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Turi mu kuvuga ubutumwa kugira ngo muhindukire. Nimudahindukira inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko nimwemera mukumvira imigisha Imana igiye guhereza abategereje. Simvuge guhera no guhana ugire ngo hari abantu Imana igiye gutabara bategereje Imana. Hari abantu bihanganye barakiranuka bategereza Imana bageragezwa. Imana ije kubahemba. Imana ije guhemba abantu bene data. Imana ije gutanga. Imana ije gusoza amasezerano y'abantu benshi bemereye kunamba ku Mana. Ariko hari n'amasezerano Imana yari yarahaye abantu ariko yahindutse zero. Kubera iki? Bakeresheje agakiza k'Imana. Ariko nibihana bararya kuziza zo mu gihugu. Ariko nibanga bakagoma inkota ityaye y'Uwiteka irabariye. Yego. Ariko hari umuntu ejo wanditse ibi bintu bikaze abanyarwanda bari gukora ibyaha cyane donemo safo Imana. Ubutumwa tubuvugira mu Rwanda bukabwirwa bari muri Amerika, bubwirwa bari muri Aziya, bubwirwa bari muri Afurika. Ibyo bihugu zose nzageramo ejo bundi ndaje nzababwira. Ubundi gutega indege ndi kugenda nimuhumure ndaje nzabivuga neza twegeranye. Izo ndavugira hano nzabivuga nageza aho ngaho iwanyu. Hari abari mu Rwanda turababwira, abari muri Amerika turababwira, abari muri Canada impande zose turababwira. Ubutumwa bw'Imana ntabwo bubwira abanyarwanda gusa, burabwira umuntu wese wamaze kumenya Kristo. Yesu ahimbazwe cyane. Rero uwo muntu ndamusubije niyihangane. Amen. Ariko tuza ndabona ndi gukora ibiterane impande zitandukanye, ndabona ndi kurira indege zitandukanye, ndabona ntambagira hatandukanye ngenda mvuga ubutumwa. Ariko nimwemera mukumvira muzarya kuziza zo mu gihugu. Ariko nimwanga inkota y'Uwiteka izobanika. Daniel, ko uyu munsi muri no minsi depya nk'icyaha hanuzi batandukanye muri gusa nk'abari guhanura ibintu bijya kumera kimwe. Ndi kwibaza muri no minsi abantu bari gucumura cyane kurusha mu gihe cyashize. Ikigaragara cyo na kera baracumuraga, sibyo? Ariko kera mwuka wera ataraba wazi ku bantu bose. Ariko noneho hano turi gucumura kandi itegeko ndetse n'ijwi ritubuza kugira gute kwihana rihari. Ariko abantu tugakora ibyaha tuzi kwiki ko ari ibyaha, tukagereka ibyaha ku bindi. Niyo mpamvu Imana ibabaye noneho bigakorwa n'abatambyi. Kamvuge impagaze di. Amen. Haleluya. Baraza kuvuga ngo ubwo ntambaye costume nago ndi umukozi w'Imana, ntabwo ariho bigaragarira. Amen. Ariko ikintu Imana ishaka, iki nico gihe twakihanye, iki nico gihe twakaretse ibyaha. Kubera iki? Kristo arahari kandi imbabazi zigize gute zirahari, mwuka wera agize gute arahari. Nzasuka umwuka wera ku bantu banjye, mwuka wera ukubuza gukora ibyaha arahari. Kutumvira kw'abantu, kutumvira kw'abanyarwanda, kutumvira kw'abanyafurika, kutumvira kw'abantu bari impande zitandukanye nizo bitumye umujinya w'Imana umanuka mu isi, kubera ijambo ryitwa kutumvira gusa. Harakorwa iki kugira ngo abantu bongere bumvire? Barumvira ko ibihano byaje. Barumvira yego, icyo ndagitsindagira. Twarabwirije banga kumva, twavuze ubutumwa banga kumva, ku maradiyo bwaratambutse, mu ndirimbo bwaratambutse, abantu barinangira. Ibihano bigomba kubageraho kubera ko baze kwinangira. Twarasenze pe, imitima yabo ikomeza kwinangira. Farawo Imana yaramubwiye ati rekura ubwoko bwanjye, akomeza kwinangira. Imana iramugoragoza akomeza kwinangira. Imana iramwinginga akomeza kwinangira. Igihe kigeze Imana ifata ikemezo. Cyafashwe rero nimuhumure, cyafashwe. Mugiye gushaka gukizwa igiti kibariho, mugiye gushaka kwihana inkoni ibariho, kandi ntago bizaba bigishobotse.
icyo giti kizakora ninde uzabuzanye igiti ni Yesu. uzamuna live cyane live. Inkoni y'Imana ntabwo ari nk'iy'abantu. Inkoni y'Imana ntabwo itaka nk'iy'abantu, ahubwo igutakiramo we wanze kumva. yego Uragira ngo Imana ibagire gute? Yaguhaye kubaho mu gihe byari bikomeye. Ibuka igihe wari urwaye Imana iragukiza. Ibuka igihe nta fondasiyo wari ufite Imana irayiguha. None ugezeyo utangiye kwibagirwa Imana, utangiye kwishayisha mu byaha, ariko ntungame kuja kwa maco ugiye kumurebesha amaso yawe. ibihe turimo ndi kubona ibihe bitoroshye, aho tugiye tuhura n'ibintu bitunguranye cyangwa se tutigeze tubona mu minsi ya mbere, aho turi kujya tubona tukumva ngo umushumba runaka niwe wafunzwe kandi ukumva ibyo ashinjwa. Ni ibintu bitari bikwiriye ku mukozi w'Imana. Umuntu wakabaye itabaza ari muri Kigali, ariko uyu munsi tukumva ibintu byinjiye mu bashumba. Twari tubizi mu bantu bo hanze itorero, abandi twita ngo n'abapagane, abandi twita ngo n'abataramenya Yesu, ariko uyu munsi ukumva ngo umushumba yafunzwe kubera escrow, kubera ubwambuzi. Ubundi ibi bintu mwabye ukumva umuhanuzi runaka ari kuzira ibintu runaka, ari wirwa bwiriza ubutumwa bwiza. Ubundi hari umuntu uvuga ngo mwafashwe mute, ibi bintu byaje gute kugeza ubwo byinjira mu itorero mukabyemera bikaza kugeza ubwo mutukije izina ry'Imana cyangwa se batukije izina ry'Imana? Icyatumye biza nuko twagize intege nke zazanywe na Satani yinjira mu ntege nke z'abakozi b'Imana. Rero ikosa n'abakozi b'Imana, nange ndibariramo. Twagize intege nkeya, tugize intege nkeya duha Satani inzira yinjira mu itorero. Amaze kwinjira tugaraguza agati kugira ngo tumurwanye. Suko twongera kuguma muri za ntege nke, nuko twagasenze tukambara imbaraga. Nka Samusoni yamenye aho yakoshereje, aravuga ngo basi ntabara, umpe kumbaraga ndebe ko ndapfa gupfa gutya kenyege. Mungu akamutia nguvu. Samson akakufa na wale wenyewe walikuwa wanataka kumuua, apana na babandi. Turasabwa iki rero? Turasabwa imbaraga zo kurwanya Satani. Bibiliya ivuga ngo mu murwanya azagira gute? Azabahunga. Icambere bahanuzi ni mubanze mwature, kuko ari izaha mwakoze mugendana mwabashumba mwe. Ni mubanze mwature mwihane, hari izaha mwakoze mugendana kandi bibarimo bibatuyemo. Ntago nifuza ko dusenga mu bisengeraho, ahubwo ni mubanze mwihane dusenge. Twamagane Satani azahunga umuhanuzi, twamagane Satani azahunga abakristo, ariko nitutihana ngo dusenge, nakwambia ukweli bizagumuka. Iyo niyo nama uri kwitanga kugira ngo abantu muhure musenge, ariko se mwese murabyumva kimwe, murabona murasenyera umugozwe. Kwa iyo mpamvu ahubwo kujya musenge muri kurwanyana, nuvuga gucya undi araza gutera ibuye, nuvuga ibyaha bye aza gutera ibuye ko wabivuze. Urabona iki kintu mwagihurizo? Untera ibuye ntabwo yegeza namenye Imana, ni umupagani. Ibuye ry'umupagani rero ntacyo ryantwara, yanakwemeye kugapfa igihe cyaba cyageze. Sitefano bamuteye amabuye ariko ayaterwa n'abapagani. Nyine bimugeze kubwo kuba abapagane ku buryo turi kubashakaho imbuto tukazibura, ahubwo mukirwa murwanyana. Abo barwanyana ntabwo ari abakristo, nta nubwo begeze kumenya Yesu. Baje baseseye mu ntama, abo ntabwo ari abakristo. Amen. Izo ni za mayibobo zo mu mwuka, ariko Imana nizo ije guheha. Ariko babandi nibo ndi kubwira, babahanuzi b'Uwiteka, babandi baza intege nke zabo zabonekeye, Satani akinjira. Kuba Satani yarinje waragize intege nkeya, ntibivuze ko Imana yagiye kure yawe. Ongera ugaruke, uce bugufi wihane, Imana irakwambika izindi imbaraga kandi Satani araguhunga. Ariko ndakubwira nawe wabandiwe, byije mu murimo w'Imana, wabandiwe ryaseseye, wabandiwe utitira, ariko nta mwuka w'Imana ugukoresha. Wowe wabandiwe, nkubwire ngo Imana ije kuguheha, nawe ije gukubura, kandi uje kubona gukora kw'Imana. Amabandi Yes, birababaje kugeza aho, ariko nubwo tuba duseka gutya ugasanga ibandi ryambaye ikote rifashe na Bibiliya riteye indirimbo yo gushimisha.
ugasanga ryaborotse imirongo muri Bibiliya kandi ari ibandi, ariko Imana ije kuguheha kuko itaguhamagaye. muri mu kubuza abantu kwinjira, ariko Imana nayo ibije gukora akantu. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntabwo twe tuzazana imperuka. Zone stalame takis egay dola mosafodia serimande egada dola petesa edansegay dola mola zalame tanguma egrome dotikisa egaya dola la zalame tandima. Oh haleluya! Dore urubura rukonje rukumanukiyeho wa mushumba we, rugiye kukujongeraho, ubukonje bugutere kurwara malariya, iyo malariya igutera imisonga, iyo misonga ikwice kubera ko waze kwemerera Imana. Uruki ubwo message yatambutse, yisubiremo. urubura rukonje rugiye kukumanukiraho, rugutere gukonja, ukonje rugushongereho, nirumara kugushongeraho urware malariya igutera umusonga, umusonga uguhitane upfe kubera ko wanze kwemerera Imana. Hari utuntu Imana igiye kohereza ku bantu, kazagera mu rugo rwawe kubera ko wanze kwemerera Imana, kazagera kuri wowe, uzaba uri kumwe n'umugore wawe kakugereho utambuke, umugore wawe asigare nimba yarakoze neza, nimba nawe mwarafatikanije gukora nabi, ako kantu Imana igiye kumanura kazakumanukiraho nawe birangiye. Kubera iki? Waze kwemerera Imana. Utekereza gake ntago kagaragarira amaso y'umubiri, uri mu maso urebesha amaso y'umwuka nubasha kugira gute kukareba. Aho kantu katoroshye Daniel. Nuko nayo uzaha zawo zitugatugiye ku rugi banga kwihana. Nyirubwite se basi message umugereho. Iramugeraho, aramenya ko ari we, yarabimenya, ariko niyanga kagoma mpaka inkota y'Uwiteka izamurya. Reka tugushime Daniel ku kiganiro cy'impuguro umaze kutugejeje, ndetse kirimo n'ubutumwa Imana yarigoye kugira ngo ugeze ku bantu b'Imana. Ibyo byose umuntu duteze amatwi akumva harimo ibye, ahindukire. Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi kandi acyateze amako kugira ngo yakire umuntu wese uyigana. Pfa kuciye bugufi, umutima uzinutswe icyaha, uwo nguwo Imana iwakira vuba kandi Imana igata ikawuha imbabazi. Daniel, sinzi nimba hari ubundi butumwa ufite bwa nyuma kugira tuguhe iminota nk'ingahe uvuga uhita udusenga n'Imana tugana ku musozo wacu. Mfashe inanga yanje ndirimba, nibutse ineza yo yangiriye, mutima wanje wuzuye ishimwe kubw'imirimo yankoreye. Oh mfashe inanga yanje ndirimbe, nibutse ineza yo yangiriye. Oh je wuzuye ishimwe kubw'imirimo yankoreye. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Be mugenzi, ngeso zawe zimurikira abandi, ico umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Takambira Imana ubu itaraca amateka, yontiki nishizaha we kujara rutyo. Mbe mugenzi, ngeso zawe zimurikira abandi, ico umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Imana ikeneye kongera ukagaruka. Umaze igihe uri mu mwijima w'icuraburindi, umaze igihe uri mu mwijima ukabije,
umaze igihe nta kerekezo ufite, wagiye kure y'Imana kubera ubusambanyi bwawe, kubera ubujura bwawe, kubera ibyaha bitandukanye wakoze. Wahemukiye Imana, ntabwo ari umuntu wahemukiye, ariko Imana ikeneye ko wongera ukagaruka ikakugarukira. Imana ikeneye umutima wawe. Garuka mwene data, siga ubusambanyi mwene data, siga ubujura bwawe, siga izangano zawe, siga donesta kitegaya. Imana irongera ikugarukire, Imana irongera ikugarukire bundi busha mu izina rya Yesu. Bigereranya sinzibagirwa amakuba wabonye kubwanje, unamye ni umubabaro urigeze. Nubona ko nibagiwe Yesu uzanibutse, zazuya zawe wabize kubwanje. Nubona ko nibagiwe Yesu uzanibutse, zazuya zawe wabize kubwanje we. Reka dusenga Imana. Arahamagara, ateze ibiganza, aravuze ngo niwemera ukagaruka nawe arakugarukira. Emera gusiga, emera gutandukana n'umwuka waguteye, watumye ukosereza Imana, wongera ugaruke, Imana irakugirira ibambe. Emera gutandukana n'uwo mwuka uguteza kuja mu bidatunganye, wemere kwakira umwuka wera w'Imana, wemere kuyoborwa n'umwuka wayo wera, wemere kunyura mu nzira Imana ikuyoboyemo. Imana nayo irakugirira neza. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko niwemera ukumvira, hari ingororano Imana igiye gutanga ku bategereje. Hari amasezerano ndabona, hari ibisubizo bigiye kumanuka ku bategereje, hari iziza bigiye kumanukira bihanganye bagategereza. Hari umugisha umanukiye abategereje, hari inzago bimanukiye abaze gutegereza. Abivanze hari ibikomeye, abivanze n'ingeso mbi hari ibikomeye, abemeye bagategereza hari umugisha, hari iziza Imana imanuye. Tugiye gusenga. Data, mu izina rya Yesu, ndabizi, ngwino Data, urekere ijambo rishorera imizi mu mitima y'aba bene Data. Umuntu wese rigezeho buno butumwa abashe guhindukira, uwo ryagezeho abashe gukizwa, abashe kwakira imbaraga, abashe kukwakira bundi busha, abashe kukwakira mu bugingo bwe, abashe kuzuka. Wari wapfiriye Musa abashe kuzuka, yongera agaruke, yongera yambara imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Gukora kwawe kugaragare kuri bene Data. Ndagushimiye kubwira ijambo rishoreza imbaraga zikomeye zawe, rigere mu mahanga yose, rigere ku muzungu, rigere ku mwirabura, rigere ku ukize, rigere ku ukennye, rigere ku ufite n'udafite, rigere ahantu hose. Riremesha byanze guhinduka, izari byaranze kuremeka, biremeke kubw'ijambo ryawe. Asante Mana kubikoze, asante Yesu kubigeje neza. Komeza gufasha mwana abantu bose, ubagirire neza, gukora kwawe gutambagire ku isi yose, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha. Turagushimiye wewe muvandimwe uduteza amatwi muri kano kanya. Twari turi kumwe na Daniel Tuyisenge. Ikiganiro cyacu cyisubikiye ahangaha, ibiganiro byacu ku musaraba n'akagaruka. Ciao. Daniel wakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Nawapenda sana watu wenye iko ndani mbali na mbali. Mimi Daniel nawapenda sana, tena nawasalimu sana wazungu, wirabura. Unawapenda mbona sana? Mvuze mu Gihinde, mu Cyongereza, ariko zakivuga ngeza aho ngaho. Tuzakiganira ningera aho ngaho, ariko ubu nkiri hano munyihanganire. Nimbagera vizigiye kuzuye mu nzira, nimbagera tuzabiganira. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane kandi mbora mbasengera, ariko mwemerera Imana izabagirira neza.
cawu cawu asante barikiwe mukore subscribe asante